محمد سعید قاسم ابراهیم دوسکی ل 21 سه ل سال 1926 ل گنده گرماوا سر به باجر دهوکی و دناوا مالبات کردپرور و خباتکار اجدایک بویا و دست به جیانه کریه. محمد سعید قاسم ابراهیم یه برنیاس محمد سعید دوسکی الگنده گرماوا سر باجر دهوکی و اجدای با گنده گرماوا نزدیکی 10 کیلومتر یه دیرش سنتر باجری اف مالباته دیاره بناکو کاوال گرماوا بویا دست بیکا سال چلا بزاوه که گلکای خورد و یا گرم یا کرده تیل گرماوا پیداد بیتن و کفبریه بوی سردمی. محمد سعید دوسکی قناغا خندن یا سرطایی لدهوکی و ناوندی و آمادهی جی لباجر موصل بدوماهیک اینایه وکو قطابیک زیرک و چلنگ اف قناغا در باز گرینه سرطایی دهوکی خلاص کرد بله ناوندی و آمادهی دهوکی سالت چلا دا نبویه برای خودت باجر مثل خواندن خود سرطایی یا آمادهی و ناونجیل بره خلاص کرد. القرتناوي طلبه بو مقالات نویسین الديوزاني من يا ديتر النيف بارتي دا جاتر برچاوو و بشتي جامعه جي خلاص كري ليكيتي قطابيان ادبيجم دورك هبو بنابكي مستعار جي مقالات نویسین. والد خوی گندی الگرماوا برنشکفت مقابلی گنده ما شکفتت لی برنویر لاتینی نشان دا یعنی باب من و نعمت و دستکاوانا هنگی همیا لاتینی زانی اما عربی نزانی بنویسین و لاتینی زانی. محمد سعید دوسکی لسال 1941 دجیه 15 سالی دا پیوندی برزن حزبا هیوا کریه لسال 1943 به صدما چالاکینوی ین رامیاری اشلای عراق و اتهید زندانی کرن. دست بیکا حزبا هیوا خلقه کی محدود هبول دهوکی ابن مالا بو و مالا عبانی بو اسماعیل عبان رحمه خودی لی بیتن مالا مفتي بوا مالا صبغت الله المفتي بوا چه حزبك او كردي چه با او وان علاقة الجل هبون الجل هيوا و شورش او احزاب في زماني جي 15 سالية دا محمد سعید دوسکی پیوندی نافرزن هیوا دا کیه ابی چندت گهینت کو کسی که کو کردینیت نافلشی ویدا کو کسی که شماله که کرد پروره کل ویژه بچی پیوندیت نافرزت هیوا دا بکرد. لسال 1945 پیوندی برزن حزب رزگاری کرد کریه. لسال 1947 پیوندی برزن پارتی دموکراتی کردستان کریه. عائلاوي واموكو حزب وقرماوي ودوسكي وبارتيجي ام همو بي سرفراز خلقي وصا نيف ملتي مدى بيداد بدون نيف حزب مدى جي بيشت كيف دوسكي لسال 1946 پیمانگا کشتوکال لبغدا بدوماهیک اینایه برواناما بکال ریوس لکولیجا زانستی بدست و آنیه لسال 1947 به مبستا خندنه و کنارتن بعثه بو ولایت اگرتی هاتیه هنارتن. دي معلومات بعثوي زماني السيد طريقة بعثها بو يان في طالبك زيرك بيتن يان طالبك دولمند بيتن يان طالبك نزيكي مصدر يان رئيس وزير التربية يان وزير التعليم عالي يان والى اخره. محمد سعید دوسکی نه اگزوان هر دوکای اخیری بو
بزيركي خو بعثاك داني شو أمريكا وقد بيجم المشيغان خوندوا دوسکی لسال 1957 و کنسل شانشینا عراق لخرمشهر شانشینا ایران دز بکارد به و دیپلومات کارک بهیس کار خوا را پراندیه. الوظيفة خودها الشعر مستقر نبوه مثلا جارها الخارجية وجارها الوزارة الزراعة وقت أقول الخرمشهر والبوشهر دو دولة قنصلية كذي الإيراني باجر خرمشهر عربي بيجني محمرة والطرابلس الليبي هر طرابلس الليبي بيرام باش تيتن بس يا خرمشهر زي بتشي بومي. محمد سعید دوسکی لسال 1906 به پلا سکرتیری سیه لبالویزخانه عراق لامریکا دز بکارد بو به زیرکانه کارین خواه انجام دانه. تدرج كربو اللي بوش الخرمشهر التدرج كا مسلكي كربو وجرى أداء باش بوا بري دولة مؤسساتها بو بري خلقي فايلا موظفه خود خونده چند ايجابياتي وي هنا چند پیشکفتن كرنه اینجا ترقیه كدانه نو يكونوا كبوا خريجة أمريكا ودولة غربية نبود كيم ونجلك دولة العراق أكو شهادة كش غربيش إنابة رأسا دام موقع كدانه تتراوانا كن بولاة أمريكا ببلاسية تتورجتن القنصلية العراقية الأمريكا. الفيدامي كو كاسا كي وكينا بجن خدانشيان يزيرك شول خوب زيركان بدمايكتين. لسال 1963 برای دوسکی بناوی طه ملا قاسم گرماوی لشورشا ایلول شهید دبو گیان خواه اتکتا گوری خاک و نشتیمان خواه. طه امر فصیل بو يعني سرقولي جرماوي ابو جحيل المهميل قلبون ازل المقر هيزبو او الجابيوان نكسن دوري بو الوير الشهيد بو الهشت هيفا يازده سال 1963 برای طه ملا قاسم گرماوی تیتا شهید کرن البشتا دهوك الجندي قارقرابا بشتي شركة دجوار تيتا كرن الجل حكمة عراقي تيتا شهيد كرن ولا شو يتكفت دست حكمة داو صفقات يكا معظم بتيتا كرن حتى جاشتوي را دايكو بشتا صاربة بيتا جريدان. شهيد طه ملا قاسم رنجل وام جنج بشي بيتن خو حاوتيت ناف سنجرت شورشا ايلولي داو الدورو بريت قليه دهوكي البيش يوان بيش مرقا بوياكو چكي خباتو تكو شانه هلگرتي. محمد سعید دوسکی لسال 1964 لبالویزخانه عراق لولات لیبیا دز بکارد به لسالان 1966 1968 لناف وزارت درو یا کومارا عراق کار کریه. بري العراقي او نبو شو ابا كردا نابي بيش كبيتن بكونو جنبو او نظريكا بل حركة قومي هبو اما حركة كراهية بو مواطنة كي كردي عراقي نبو اجري مؤهل بيتن يعني بل هندي بتصورا من شوا بيذكرنا مسؤولية حكمي هنجي في زماني دا اگر محمد سعيد نوكي في زماني با صجر زيدايتر با نذكرنا تشتكي چونكو كرد بوا چیزبتن بیانا بیستونه حزیران برینگی دا بود سال 66 وان 3 سالا هد نبونا بین شورشا ایلولی و حکمت بغداد اما 69 شربو علاقات جل سبرا كردي مستمر بون جل ملا مصطفى رحمتي محبوب انك ملا مصطفى نه شخصيت كبر زبو ملا مصطفى كيف بيتات
پشتی بیاننامه 11 آدار سال 1907 بارزانی نمر محمد سعید دوسکی بربجیر کر وک بریکار لوزارت درویا عراق. در منصبه که مازن دنه بس عندك اسباب سياسي واجتماعي هبون علاقات انتمائيه سياسي وعلاقات بوضعيه اجتماعيه هبو عراقي او بلنداي حکمت عراقی رازمندی سر نکر کو چونکو کسی که دیپلماسی بو ندویا کو اف کسی و ثابتت ناف وزارت خارجی دا محمد سعید دوسکی کساتیه که یا قوت هبو اف کسی هکه هاتو وزارت در ودابت رنگ خلقی که حکم کرد و ریه کردانی شوان آبدد و جایا باشه و اف کسی نه ایت وزارت در ودا بلا هر وزارت کادی ببد ام ده کاره که دی دفنه. سال 1972 حتی 1975 نینره شورشا ایلولی بو لولایت اگرتی لامریکا. مال امریکا و نینره شورشی بو حتی وقتی اجی شوی ما امریکا محمد سعید الویری بو بشتی هنگی مکره مسئول لقاء امریکا ومؤتمر النهيجي از دبوتات اختصار كم مؤتمر النهيجي كل شاري هيفا 11 سال 1979 هاتا جريدان از اوپی ببونه عضو لجنه مرکز. محمد سعید دوسکی لسال 1979 وک اندام کمیته ناوندی یا پارتی دموکراتی کردستان هاتیه هلبجارتن برپرسه لقا حفظ بو لأمريكا وكندا. محمد سعيد دوسكي مروفي مخلص بوا بارزانين امريكا مسؤولية لقى ممثلة امريكا باشي وقت ما لق درسكي بو مسؤولية لقى از كارجر لقى بو محمد سعيد دوسكي مسؤولية من بوا ام بيك وهادنا مؤتمرنا شاري هيفا 11 سال 1979 ام هر دو بونا عضو لجنه مرکزی او وگر یا امریکا از بوم مکتب سیاسی از مامل کردستان باوریا کنگره وارد گریتنو بیتا اکش اندامت کمیتا ناوینیا آن اندام سرکردات یا پارتی دموکراتی کردستان لی هر میدان که امریکا درجه پدر کار و خباتا خویا دیپلماسیا کتوی وقتی جیگدا دیسا شورش گله گله کیا پیدوی اوی ارک دیپلماسی محمد سعید دوسکی بویا. دوسکی بناسناوه که خازیار بناوه دلکول دوسکی لگوارا روناهی روزنامه روژا نی چندین گوتار پار وکرنه. گلک بابتت نویسان سر هستان سر نخوشیت ملت خو سر یعنی کودانت اوت نخوشت ملتی ویت رابونیش برهنده ناوه که خازیار بخونی ویسابو که بود دلکل دوسکی بابت توی خرب فی ناویت هات نخاره پتر یعنی الصالت ترشی بجین اولی دمی وقتی تشت خوب علا بکن سربان ناوات هات نبالا بکن کو دیارجی که اوی سردمی گوارا هاوار و روژان نوی کاریگری خول سر اوی دورا محبو بیتنو گهشت وی دوری گلک جاراج رنگ نویس کارت ما سنور بهدینا هندک نویس کارت رنگ وکی ملاطهای مایی شاید انور مایی شیخ ممدوحی محمد سعید شمالك أمضني دوسكياو وناف بيوجد حتى وفات بوجي ويقا بيجي لقبي هر محمد سعيد دوسكيا ميدانا قال دوك نافي كري جیانا بختور او یا مروف تیدا به آزادی جید بله آزادی ندیاریه بهت بخشین بو ملت نوستی پیتویه ملت دیف آزادیه بگرین اوه پشککه لگوتارا دوسکی ماني هنجي بفترة جنابتت بيجد نا فضائي هبون نا إذاعة هبون يلك كيم بون هر دولتك إذاعة كبو أخبار نقلت كيرن
مانه چه جریده و مجله مانه هر کسی خواندوار با و روح قومی با الوان جریدات نویسی مناسب شکرانی محمد سعیدی گلک اتصال به بود وکی ما گوتی کاریگری و باندورا کسایت یا محمد سعید دوسکی سر برایت خوشی سر کس و کارت خویت نزیک تواره هشیاریان توایتی و کردایتی دا یادیار بویا لمها آب لسالا 1976 لأمريكا پیشوازی لباب روحیه ملت کرد مصطفى بارزاني نمركر محمد سعيد جي همو دما ادقل ويدابو الصالة حفتة وشاشة بشي بارزاني نساخت كبت او بكل كامغزن كت كو بارزاني بكشته بيره و بشتي چنده که بارزاني برف ولات امریکا و چد و چهار سریال ویره تذكر دو سه سفره که چو امریکا ملا مصطفى دو سفره يا أول بس علي خليل قال شو باعتبار محمد سعيد يا واشنطن أو استلام كده تقول أنا شوينا والله محمد سعيد لتشرينا ايكي لصالة 1977 لهالبجارتنين لجنا لقى حفت لأمريكا وكندا محمد سعيد أدبيتا بربرس ما کارگر لقی انتخاب کرد از اینکه ما کارگر لقی ام کارگر روش نخوره ما اس رحمت الشهيد محي الدين جمال قاسم ملازم هجر سندي ام وكو كارگر وشيخ مسعود برزنجي برحمت بيتن ما هميا اختيار كير كو كاك محمد سعيد دوسكي مسؤولي ما يلاقي بيتن حجاج امريكا تاد او صحبات كيسه تاكيد من محمد سعيد كيري اللقيبو قرر قيابو بشتين جزاوي بو مسؤول اللقيب بشتي وفاتوي لبيستو ايكي آدارا صالة 1978 ببرهفبونا جنرال مصطفى بارزاني محمد سعيد دوسكي آماده كاري جبو آهنگا نفروزي لفيرجينيا لأمريكا كربون مقر كابل بس ما محمد سعيد ترجماني بيبو وكيل أعمالي بيبو ملا مصطفى ميواني بيبو ماذا ملا مصطفى كل سر بو وبقولش عضو لجنة مركزي نه کیم بو آهنگ سالا هفته و هشته آهنگ که نوروز هات دانان محمد سعید دوسکی رای که خست بو و بارزانی کو بارزانی بیت آهنگ او خلک یه وکینا بجنیه کرد خرینا میوان کرد الوی شوه الهولا کل ورجینیا لدسبيكا صالة 1979 محمد سعيد دوسكي هفكار بويا جبو وگراندنا ترمي جنرال ملا مصطفى بارزاني بو طهراني هرچ روژا نساخ کفتناوی و هات ناوی با امریکا و حتی روژا وفاتاوی که کسک بو هر الگل جیای الگل بویا جبر هنده الدم زبرينا جنازي همي الرسم همي شولتوي محمد سعيد دوسكي بخويت كرين و بقو هستيا إيراني الباجر الشنوي هاتي بشر محمد سعيد دوسكي لدامزرينرين كومالا دوستايت يا كرد لأمريكا بو دوستانية كا باش الجل سيناتورة أمريكي الجل سياسة مدارة أمريكي الجل روزنامه‌وان أمريكي هبو بير هنده هادا كرن كو كمالك بيتا درست كرن كمالا كردي أمريكي خو از شیم شنیک خود تقدیر کم وی تأثیر کر جیمز بیکر وزیر خارجه امریکنی بیتن کمال چلو سر حدود ترکیه yani bir devlet tiştahmiye da bu çünkü ama خود تفرق کرد بو بشولی لبيستو ايكي آدارا صالة 1981 لآهنگا نفروزي لباجير ناشفيل گوتارا پارتی دموکراتی کردستان خاندیه
به دهان صحبت و دیتوی بو ما هاتی نکرن کو کسی که نزدیکی بو کسی بو کو جه باوریا جناب بارزانی بو بو بنمالا بارزان بو کو کسی که وکی محمد سعید دوسکی القلبت حتی دماهیک شرکت جیاناوی وی دمی کو سرک مسعود بارزانی یه پتر مجیلی سر هلدانه بو پتر مجیلی بارودوخه نافخو بو محمد سعید دوسکی به هات تکلیف کرن کو او وی خلاطی ورگرد لیب مخابن کو محمد سعید دوسکی نشیا کو وی خلاطی رادستی جناب سرک بارزانی بکرد او خلاط گل جنازی وینا لبروار هجديدو لسالة 1992 لولاية اجرتي أمريكا بأجر جلطة دلي محمد سعيد دوسكي داوي بجياناوي هاتية إنسانة كي نموذج بوش تواضعه ش مخلصه كردايتيه والغريبية شي مع الأسف الغريبية عمري خذيكر محمد سعيد قوانك صيوانة تسجيل كربول أمريكا صلاة بلدي بابت خوي كربول براو خشكت خوي كربول قندي جرما وهميا كربو كرمانجي همي تسجيل كربو وبريده هنا لديف داخازا سروق بارزاني جنازة محمد سعيد دوسكي هاد وگوهاستن بو باجر دهوك لچاردي شباطا سالة 1992 ترمي تيكوشر محمد سعيد دوسكي گهشته باشور کردستانی و لگورستانا شاخکه لباجر دهوک هات خاک سپاردن ما اینا الدهوكي بشارته وجناب سروقي حاضر بو ام همول التشييع جنازه حاضرون الكمال لله كاسما كاملين بس محمد سعيد انسانه كي صفات يكجار باش تدابون محمد سعيد باعتباره خاندوار بود وتشوف دولته ودنيا ديد بو خلق يتشنيد بوينه دولت ورا كردو اشتغل من دست سوريا وعراقية وإيرانية وتركبي الدليوي دا بو مع الأسف أو ملام صبا وفاد بن ناديتن علامة كرداج الأمم المتحدة